Pemirsa, pemerintah ngelintangin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI sampun nguduhang majeng daerah mangde ngemargiang becik pembelajaran tatap muka PTM. Sejroning mastikayang keterptian tur rasa deg-deg PTM, Satpol PP nureksain pemargin protokol kesehatan prokes ring sekolah dasar. Kasatpol PP Kabupaten Gianyar Imade Wate Mosang panureksan prokes ring SD mapaikatan antuk pemargin PTM 100%. Panincapan setelah prokes puniki wantah mata tujuan antuk ngicen rasa trepti tu rasa degdeg majeng para siswa saking pengelola COVID-19 sepisanan ring panglimbak varian anyar Omikron. Anut ring hasil panureksan prokes ring SD Bali Kita Kramas Belah Batu Kejan Tenang Samian Angge sampun lebang prokes pinih becik. Paiketan saking sekolah taler sampun negepin makesami pewarah pemerintah inggih punika nyaga yang genah ngewangsu tangan hand sanitizer saha masker. Madewate ngaptiang majang para yayah rene siswa sani nganter okan ipun ke sekolah mangdane anutin prokes. Pinake usaha nambakin panglimbakan COVID-19. Punika ngawinang kahanan SD Bali Kita Kramas, sani kakelola yayasan Kita bersaudara nenten kini panglala kasus COVID-19. Bisnis Bali Nguningayang.